Assalamu alaikum волейбол сүйүүчүлөрү. Мына бүгүн 7 январь 2023 жыл Москва шаарында Каракулча району уюштуруп жаткан чоң бир Кыргызстандын волейбол боюнча чемпионатында финал тугандар биринчи жана экинчи орундар үчүн Нокат командасы жана ошондой эле өзгөн командалары чыкты. Азыр беттешет жана ошондой эле 3-4 орундарга Папан, Каракулча 2 командалары. Андыктан келиңиздер, туугандар, лайктан басып коюңуздар. Азыр оюн башталат. Азыр өзгөн командасы мыкты чабуул жүргүздү. Топ өткөрүү ийгиликтүү. Өмүр Кубалда, молодец. Жакшы. Ой, Азамат. Туугандар, Өмүрдүн кубаттуу соккусу жана ошондой эле 1-1. Топ Нокат командасында. Өзгөн командасы топ алууда катачылык кетирди. Корчого тийип, оюн талаасынын сыртына чыгып кеткен. Өтө бүйүр кызыккан оюн туугандар. Финал туугандар. Көрүүчүлөрдүн да маанайы зор. Жакшы, Нокат командасы кубаттуу сокку. Ийгиликтүү. Gördünüzler, diagonal soktu. Бул жерде коргонууда өзгөн командасы катачылыкка жол берди. Өткөрүү бар. Ой, Азамат. Өзгөн командасынын 14 номер катар саны менен ойногон оюнчу мыкты сокку берди. Бұл жерде өзгөн командасынын оюнчулары катачылыкка жол берди. Өткөрүү бар. Жакшы, тосмо ийгиликтүү. Эсеп сандары 5-4. Нокат командасы 6-4 эсебинде алдыда келатат. Жакшы. Биринчи темп менен азыр өзгөн командасынын номер 1 катар саны менен ойногон оюнчу мыкты сокку uzatты. Молодец Нурмухаммед. Мухаммедтин соккусун көрдүңүздөр.
Орос, молодец, Орос. Укмуш сокку. Жакшы, тосмо бар. Ой, Азамат! Караңыздарчы. Бул жерде Баястанын боюнун узундугу бир аз пайдасын берди. Жазгыруу бар. Өзгөндүк көрмөндөр. Жакшы ойнош керек. Жерде жазгыруу Нокат командасы тарабынан жакшы деңгээлде уюшулду. Шот 8-7. Нокат командасы алдыда. Ой, Азамат, караңыздарчы. Өзгөн командасынын оюнчулары торчого тийип калды деп жатат студия. Өткөрүүдө Нокат командасынын оюнчусу Нурмухаммед катаачылыкка жол берди. Өзгөн командасынын пайдасына. 8-9. Урар дейт. Урардын оюну жакшы жүрүшпөй жаткандай сезилип аткан мага. Бирок азыр жакшы. Жакшы. 10-9 эсеби менен Нокат командасы алдыда. Өткөрүү бар. Ой, Азамат. Космо ийгиликтүү өзгөн командасынын пайдасына. Өткөрүү өзгөн командасында Баястан. Эй, Азамат. Азамат! Мына сага тура. С Новым годом катып калды ғой. Өткөрүүдө өзгөн командасы ийгиликтүү 12-11 эсебинде алдыга чыкты. Ömür. Adet Ömür. Vay Azamат! Orroz deyt. Qarаңыздарчы, qanday gana soktu. 13-12 Özgön komandası aldığa çıktı. Nurmuhamed'in sokusu oyun talasının sırtına çıkıp gitti. Özgön komandasının paydasına 14-12 esebiminin Özgön komandası aldı da. Mıhtı Жазгыруу, молодец.
Жакшы. Ой, Азамат. Ноқат командасының ойыншысына топ тиген деп жатат судья. Өзгөн командасының пайдасына. Görüşçülердің маңайы зор. Жақшы. Ой, Азамат! Ороздың ойыны бүгін ойдағыдай. Жақшы. Ойнаш керек, Ноқат. Қораз дейді. Ой, жақшы. Топ тосмодан ойын таласына сыртына шығып кетті. Ноқат командасы пайдасына Нұрмұхаммедтің соққысы. Көрдіңіздер. Тоғыт көрі бар. Ой, Азамат! Ешкім күтпеген бұл жазғыруыны өзгөн командасының ойыншысы ұқмыштыдай жазғыру жасады. Азамат. Жақшы. Қорғану бар. Oroz. Жоқ. Таза әрекет. Жақшы. Жақшы. Ой, Азамат! Ороздың тосмасы мықты. Мына туғандар финал ұшында олыш керек туғандар. Қырғызстанның менмін деген жігіттері ойнап жатады. Getirgen tavuğunu aldı. Vay Azamат! Vay Azamat! Qarağızlarça! Ömür Kuvaldan'ı cevap saldı. 14-cü Qatar sanымен oynagan Özgön komandasının oyuncusu. Vay Azamat, yaxşı. 19-20. Özgön komandasına bir top. Set point.
25'te mi? Oy azamат! Turrar! Keçiresizler 25'ten eken 25'ten 2 partiya, 15'ten 1 partiya, 3 partiya oynuyor. Top ötkörü var. Жақшы. Oy azamат! Nişidan soqqusunu gördünüzdür. Top ötkörü Nokat komandası tarafından ilgiliksiz. Top oyun talasının sırtına çıkıp ketdi. Молодец, Нишидан ойнады да көріп отырсыңар. Жақшы, өткөрі бар. Horoz deydi, qarаңыздарчы. Horozdun uqmuş soqqıсын. Krasavчик. Horoz açıldı. Жақшы, Nokat komandasının oyuncusu. Quvvatlı soqqısı menen igilikti. Жиырма 22. Bir top menen Özgen komandası aldı da. Yaxşı. Vay yaxşı. Молодец. Maliki. 23 esevi. Final деген ушундай болуш керек тугандар. Өтө бүйүр кызыккан oyun. Кыргызстандын легендалары ойноп жатат. Бул oyuncular атайын Кыргызстандан келген. Vay azamат! Bir top тугандар. Set point Özgen komandasında. Set point. Ay, жақшы. Oy azamat! Set point. Özgen komandası. Açko, Ömür Kuval'da. Esep sandarı tengedi. Esep sandarı 25. Vay azamат! Turrar! Qarаңыздарчы, қандай мықты соққы. Set point қайрадан эле Özgen командасында. Ötkörü var. Out! Vay! Bu yerde Ömür жаңылыштыкка жol berdi. Özgen komandası birinci sette жеңишке жетти тугандар. Oy
Azamат Gual'dan sokkusu. İkinci tayımdan esep sandarını açıp verdi. Nokat komandası Toğut gördü, жаңылышты getirdi. Toğut görü var. Oy, жақсы. Oy Azamат Turardın жазгыруусу ийгиликтүү. Esep sandары 2-2. Oy, жақсы. Gual'da, молодец. Out. Oy Azamат. Жақсы. Geldi. Ver ama! Vurma ver! Vurma, vurgulat ettik bu. Yatta! Samar! Samar! Oy, молодец. Esep sandары теңелди 5-5. Азамат, молодец. Жақсы, мықты жазғыру. Ой, Азамат, қараңыздаршы. Қандай ғана тосмо. Ой, Азамат. Gual'da ikinci.
Азамат, Орос, молодец. 8-6. Орос, молодец. Dokuz altı. Yaxşı Kuvalda. Ömürдүн соккусунан кейін топ Тосмодон сыртқа чыгып кетти. Tosma бар, Tosma игілікті. Красавчик! Bu ne деген ғана ұқмышты да соққы. Баяз красавчик. Ороз, молодец. Азамат. Мына көрдіңіздер, 11-ші қатар санымен ойнаған Ноқат командасының ойыншысының соққысын. Игілікті. Ой, Азамат, тұрар! Отыр. Жақсы. Жақсы. Өте бүйір қызған ойын, туғандар. Болды ойын көрелі, туғандар. Oyunu kötü mü?
Şottu qarab qo'yamiz, jildiramiz, jildiramiz. Voy azamat! 16-12. Voy azamat! Qarangizlarchi, qanday gana so'qqat, turar, urar deydi. Turar geçiresinglar, turar ekan. Mıqti. Outqa ketdi, biroq so'qqisi ayog'iday quvvatli bo'ldi tug'anda. O'g'il, zaryadni o'chib o'tadi. Hiç canıngan. Mına sağa final tuğandar, mına sağa final. Vay malades. Ömür Kuval'dan soqqisi. Yigilikdi. Vay canına! Oyna, minutka Vay zaman. Yaxshi. Ya 22. O. 20 alsam. Vay 11'den 13 bo'lib ketdi da biroq. Orras! 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 Set point! Set point tuğandar! Set point tuğandar! Set point! Orras! Orras! Açır! Sıkışkanı açır! Tuğan! Sıkışkanı açır! Özgür çempiyon tuğandan! Özgür çempiyon! Özgür buradayız bratан! От души! Да, братан!